Fascinacija starim somborskim kućama, arhitekturom i na neki poseban način omaž rodnom gradu prikazan je na 25 crno-bili fotografija Snežane Karalić i njezini prijatelja Srđana Ačanskog i Jelisavete Šipić. Ovo je jedna moja inspiracija dugogodišnja, stare kapije koje jesu neka vrsta komunikacije sa prošlošću, neka vrsta dovođena u prisutnost nekog vremena koje je već iza nas. S idejom da se stari grad oživi i dilovi stare varoši dovedu u fokus, fotografije su nastajale spontano, u vožnji biciklom ili šetnji somborskim sokacima. Ja sam fotografisao kapije koje su se meni svidele, a na kraju stvarno ispalo da su se i drugima svidele, kogod je video kažu da je, svi su bili zadovoljni izborom. Gledao sam uglavnom da to budu da nisu one klasične kapije, nego da ako budu malo kitnjaste, da imaju nekih ukrasa. Fotografije su rađene mobilnim telefonima i to je bio neki naš uslov i nisu obrađivane ni na koji način, već je to bio taj moment. Čuvari somborskih kapija neće stati na kapijama. Na novim fotografijama biće, kako najavljivaju, stare somborske kafane i kuće znamenitih Somboraca.